Бүгін екінші серия. Бүгін кече үйкөмдө адашып болуптум. Карындашым келет экен. Шаардан келет. Анан ошону азыр келип калаттыр. Ошону көрөбүз. Достор, азыр ошо карындашым келип калгандыр. Кечеги үйдөн мен кетип калып, Илтилдердин үйүнө келип үй жасадым. Экей үйүм. Келип калыптыр карындашым. Бас. Кеттик. Бас. Ал үйүмө келип туруп чай ичип алайлык мына жерге. Анан көрсөтөбүз. Мына жерде отуруп тур сен. Бас. Кеттик. Мына жерде отуруп тур. Аз келем. Бас. Мына жерде отуруп тур, аз келем. Az достор, торт алып келе алайлык. Торт алайлык. Накей достор, тортты алдым. Az барабыз, сүйлөшөбүз. Кеп отур. Айтор, шаар кандай экен, жактыбы? Жакты. Шаар негизи айылдан жакшырак? Билбейм. Ке торттон ал. Эртең шаарга барып келелик, а? Мына жакта аэропорт жасаган болчу. Бас, кеттик, чык. Накей достор, бул чыкты. Кеттик базарга. Бир нерсе алганы. Сенде акча барбы? Базарлар. Мына жерде базарлар бар да. Кеттик. Тиягында бас. Кеттик. Базарда эмне алсак, тамак алайлык, а? Мен кийим алам. Кеттик. Кийим, тамак алайлык. Түш. Башыма түшүп калба. Кеттик. Накей достор, биз ылдыйга түштүк. Мына жактан түштүк. Магазинге келдик. Бир нерселерди алайлык азыр. Айдына кийим алып карындаш. Кийим алып. Мына жактарда карайынчы. Мына жерде кийим сатат экен. Айдана бас. Мына жерде кийим сатат экен, мына жерде кийим сатат экен. Изумрудка ал акчаңа. Мына жерде карайынчы. Бuyakta balık gelip karaylıkçı. Dostlar, yaktardı göreylikçi. Giyim alatasın. Giyim alatasın baydına. Ben de giyim alayım şimdi yerden. Men nega kiyim aldım, mende kiyim var go. Mayl. Nakay dostlar, Aydana'ga kiyim aldık, kettik emin. Sen үйüңө барайлык, а? Бас, кеттик. Үйүң көрөлүкчү, үйүң көрүлөкмү мен?
Яқтан çıktık. Nakey dostlar, biz Aydana'nın үйüne gelmeyin деп қалдық. Кеттік бол. Мынау сенің үйің бе? Çoğun ғой. Öyle çoğun ғой. Ne deyді üstünde? Айдана дейді ғой. Кеттік. Охо. Мынаяқтан бар екен. Достар, мынақты қараңызшы, подвалдағым бар екен. Қана көрелікші, сұндығында. Ешқандай нәрселер бар. Жаң келгенде. Ай, құрсағым ашып кетті. Бас Айдана менің үйіме барып тұрып жеп келесікші. Майлы азыр. Анан кейін сенің үйіне келем. Құрсағым ашып кетті. Ondan içine olmuş. Gittik. Hoppa. Üstüne çıkaylıkça. Ne varken üstüne. Uyumu başım kırık da zaten. Moğuz saset. Moğuz saset. Намерением. Ну, сосед машинасы. Мощный машинада. Намерением. Құрсағым ашып кетті, 4 жолайыншы. 4 қалды екен баяғыда. Қалып отыр. 4 жолайық. Ой, кеттім мен. Ақырғы тұрттық әрге қойсам. Айданаға подарка қылайыншы. Ооо, Айдана. Андағымда да ешік бар ғой. Ve kan ödeme. Lödünç. Aydan'a. Ne kılıp жүресің sen? İstediğim. Hazır. Aydan'a. Масаға подарка сенің үйінде торт жоқ екен ғой. Ма, подарка. На. Ал. Ой, geçir koy. Bak, hiç dikkatim yok. Kettik başka. Ne kadar uyga barıp geliriz. Bassam uyuma bir нәрсе көрсетем. Sende жа бар bu? Cadede yok. Giyinmenin dörtünü. Bas ettik, sana bir нәрсе görstem. Bol. Bas. Bir нәрсе alam. Hayır. Az görstem. Oşakta жүрөр да азыр. Мен сага барам. Okey dostlar, ben uyga geldim. Kıraatım yok. Kıraat aldım canım. İşte oldu.
Ama kılıç alıyorum. Ama neşten alıyor. İşten alıyor etken. Böyle oyuncu gitti. Üstü varmış ne buradaymış. Yerге cam fırlattı koyup durup içine yoktaymış. İçine yoktaymış. Dostlar durdum. Aydan akılıp gelin içim yakılıp dur. Kardan kayın. Tapdım. Pazarda dağılı şöyle takşıydı. Ne? Ne TikTok yaptım? Aydan varınca genç. Luk ben atolunç. Oğlanmış indirge. Gitti. Bir çoğunluk gelince. Podzemne yemeği var çoğunluk şimdi param durup koyduk edim. Okay dostlar, ben çeçin oldum. Hazır June House. Gittik. Sonuncu oldu. Okay dostlar, men anan Aydana boldu bugün. 3. seriyamda görgöndü unutpаңыз. Эртең 3. серия чыгат. Лайк менен подписаться кнопкасын унутпаңыз. 3. сериясын көрүп алыңыз.